hata wale wako kwa usalama hawakubaliani na mambo fulani ambayo yanafanywa. Wengi nao pia wanaona mipango ingine inatengenezwa sio mipango mizuri kwa nchi. Haya mambo ndio wengine wanakuja kutueleza wananchi wa kawaida na viongozi wa upinzani, kwa sababu hata wao hawakubaliani na yale mambo ambayo yanafanywa pale. Kwa sababu lazima tuelewe na tujue hivi, wale wafanyikazi wa serikali wengi na wao they patriotic Kenyans, they love their country. Mambo mengine ikifanyika kama ikipangwa hata wao wakubaliani na hayo mambo ambayo yanapangwa. Na wao pia wanasikitika vile hiyo mambo inapangwa. Ndivyo wanakuja kutuambia, wakati mwingine wanasema tumeambiwa hivi ama tutaambiwa hivi. Wewe ongea na watu wengine hapa, hata wakubwa wa serikali wengine wanaweza kukuambia wakubaliani na mambo mengi ambayo yanafanywa. That is how we get our information. Kwa sababu kuna watu kwa serikali ambao nao pia wamechoka na yale yanafanywa, na wao wakubaliani na yale ambayo yanafanywa. Wengine pia ndio wanatushauri, wanatuambia unajua haya mambo vile yanaonekana sio mzuri, sababu nao pia ni wananchi wa Kenya, wanaona nchi yao haiendi mzuri. Mheshimiwa, waandamanaji wamekuwa wakisema